Azur Lane je pa video game turned into anime. Azur Lane is so good. Oh my God. It's so beautiful, such beautiful art. Tam sem dobila toliko inspiracije tudi za Movu. V bistvu. Ok, lahko razložiš. Je to phone game? It's a phone game, it's a gacha game. I love gacha games. A ni to igra, v bistvu te ladje so... Ja, ko konkurirajo. Ampak to sta dve igrce sta ful popularne, ki sta boat girls. Ladje, se pravi dejansko spet antropomorfni. Pač čisto vsa dekleta so predstavljajo ladje. They are ships. So, exactly like Kantai Collection. Kantai Collection, Bolj ali manj Azur Lane konkurira Kantai Collection. No, there's two boat anime girl games. We live in a world, kjer imamo battle med two franchises of boat girls. I love it. Like, this is the only reason I'm happy I'm living in these times, you know? Yay! Zakaj bi hotel živeti v kjeremkoli drugem timelineu? We have boat girls, dude. Najhujše, ker imajo najlepše figurce vedno za Azur Lane. Azur Lane ima toliko lep art, jaz sem toliko inspiracije vzela iz Azur Lanea. The anime art is beautiful. In I'm so proud of my art book, Azur Lane art book. Nice. To je bilo tudi za Mofukon, sem tako listala, pa sem sam listke dajala na te sticky note. Vse, kar mi je bilo všeč, na teh so mi čevlji všeč, ta frizura mi je všeč. V glavnem za Movu sem tako dizajn si izmislila, pa VTuberji, pa sem online vse VTuberje šla gledat, pa tiste stvari vzela, ki so mi bile všeč, and I kind of made a Frankenstein monster Movu. I was like, I know I want white anime hair, I know I want pink, I know I want her to be a maid and a fox, you know, and then I just was like,